Om Swastiastu. Lajeng semeng timpal-timpal sareng sami Bapak Kepala Sekolah sane pesingihin titiang, Bapak Ibu Guru miwah staf sekolah sane wangyang titiang, miwah para siswa sareng sami sane tresna sihin titiang. Titiang mawasta niwayan seperti ini perwakilan ring kelas Dasa Kuliner Kudus. Wasta titiang Nikomang Aristadri Artini perwakilan saking kelas Dasa Kuliner Kutus. Sane makin titiang sareng timpal titiang jagi bebausan indek sampah. Sampah inggih punika limpah sane ten kesarengin lan kebuat saking manusia lan alam. Sampah punika sekadi padatan cairan utawi gas. Sampah punika kakepah dados tigang sorok. Inggih punika saneka pertama sampah organik. Inggih punika sampah saneka pulih sekancan tumbuhan. Saneka kaping kalih lulu organik. Lulu organik inggih punika lulu saneka buat oleh manusia sekadi plastik ge inggih punika lulu residu. Lulu residu inggih punika sampah sane mewah kedaur ulang sekadi styrofoam, plastik deterjen, miwah sane lianan. Sane ngerana yang sampah plastik membludak inggih punika saneka pertama krama sami akeh nganggen plastik. Saneka kaping kalih krama sami kirang memahami indek pengolahan sampah. Lan saneka kaping 3 inggih punika fasilitas utawi infrastruktur sampah sane kirang becik. Inggih sane mangkin wenten cara penanggulangan sampah. Cara penanggulangan sampah punika kekepah dados tigang sorok. Inggih punika wenten reduce, reuse, lan recycle. Reduce utawi pengurangan sampah inggih punika mengicalang sampah sane kehasilan lan nenten nganggen prabot sane nenten perlu. Pingkalih inggih punika wenten reuse, penggunaan kembali utawi mewali keanggen. Prabotan sane dados malih keanggen. 3 inggih punika recycle, mendaur ulang utawi meolah dados anggen malih. Luwu sane malih keolah apang dados prabot sane keanggen malih. Wenten dampak sane nenten becik oleh luwu punika. Dampak keselamatan bagi manusia, dampak pada lingkungan. Inggih sane mangkin titiang jagi metaken indek materi sane kebaktayang titiang iwawu. Sira sane uning Wastan titiang iputu Brilian Suragraha sekadi mangkin liu krama sami sane nenten peduli kin lingkungan sekitar. Minakadi ngentungan lulu sembarangan, membakar lulu sane nyebabin polisi lan bencana sane lianan. Sesama angko pendapatnya nih sane kaping kalih sira sane umi penanggulangan lulu punika. ya. Wasan titiang Igda Gusara Mendra Putra saking kelas perhotelan kalih. Penanggulangan sampah inggih punika reduce, reuse, lan recycle. Ye, becik bisa. Punika sane jagi baosan titiang sareng timpal titiang pinaka wasananing atur puputan titiang antuk ngaturan para masanti. Jukut kangkung mubasa sere kirang langkung lunas sinampura. Om Santi 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 Om Suksema.